ovaj RESTful. Znači, pošto vi, da kažemo, često imate modele neki koji imaju create, delete, update i tako dalje. Uzet ću primjer, recimo, knjige, books. I sad, znači, ja tu mogu igrati photobooks, kao što je ovdje. Znači, RESTful controller znači da on umjesto vas pravi sve ovo. Znači, i get, kad ja pucam kroz foto, znači dobijem indeks. Indeks znači lista svih. Znači, nije jedan, nego lista svih. Znači, lista svih slika. Ja onda mogu da pravim kao album neki, tako dalje. Znači, to je indeks. Onda get, znači get znači da u samoj, da kažem, sama ona ruta isto prepoznam to kao get. Znači, kad iz brauzera kucamo, na primjer, moj sajt kroz foto, znači to je index metod i route name photo.index. Onda dalje, get photo create. Znači, kad ja pravim moj kontroler, sistem Laravel meni napravi sam ceo taj file koji je kontroler, u ovom slučaju bi bio fotokontroler, znači tu klasu i sve pojedinačne metode koje su, znači, sad ja znam kako se zovu create, store, update, delete, tako da je. Znači on meni napravi file sa klasom i sve te pojedinačne metode. I sad i naravno ovu rutu. Znači kad ja kažem photo create, on meni direktno, znači kontroler prebacuje na ovo, znači ruta prebacuje me na metodu create. Create u ovom slučaju u RESTfulu znači formu za kreiranje. Znači to nije da mi snimimo, to je samo da korisnik vidi formu. Znači create, ovdje ima return view, na primjer upload photo. Znači nije store. Dalje post, znači to je kad mi šaljimo, kad preko forme recimo šaljimo na path, znači na ovaj URL i aktivira se, znači, fotokontroler metoda store. Znači ja tu prihvatam recimo taj file, mogu da ga resizeujem, da ne znam, stavim neki watermark i tako dalje, da snimim taj file negde i opet vraćam neki recimo view ili tako nešto, ali znači to je post akcija. Dalje ovdje imamo, samo da vidim, znači get, ovdje kad piše foto.foto, ovdje zvanična dokumentacija da bude jednostavnije i lakše, ovdje negdje loše piše, na primjer, ID. Recimo, kada ja kucam foto kroz 1, ili ukoliko hoće da bude, recimo, URL, kao slag neki, mogu da stavim foto kroz, na primjer, ne znam, slika iz Pariza. I onda ovdje, pošto je prefiks foto, a tamo smo vidjeli, a vratit ćemo još jedan put ovdje, znači da, znači kontroler foto, on direktno naziva foto kontroler i kad ja imam ovdje, znači, foto kroz 1 ili neki URL, on aktivira metodu show. Znači gdje ja za konkretno taj ID ili konkretno taj URL prikazujem, da kažem, neki view preko metode show. Dalje imamo ovdje get foto, na primjer ovdje 1 kroz edit. Znači foto 1 kroz edit ili user 1 kroz edit ili što god. To znači da se aktivira metoda edit u kontroleru fotokontroler i tu se sad, da kažem, štampa opet forma za editovanje. Naprimjer, to ima smisla ukoliko se user profile pa edit profile, onda znači ja kad idem na edit, ja vidim formu za izmjenu, naprimjer, ne znam, mail adrese ili avatar, što god. Znači, ovdje imamo, da kažem, ono što zbunjuje ljude, to je edit, znači to je forma, i create, to je isto forma. I imamo ovdje put kroz patch i formu update. Znači, kad ja sad imam ovdje user, na primjer, profile kroz edit,
ono što ja kad kliknem submit, on šalje, znači, serveru podatak, taj neki iz forme, i onda gađa ovu metodu update. U samoj formi akcije, znači onaj metod, znači action je jednako recimo foto kroz foto, to je u stvari foto kroz 1, na primjer, ali metod je put ili patch, onda se aktivira, server prepozna da mi šaljemo, znači, neke podatke i šalje, znači, na metodu update. Ono što je interesantno da vidite ovdje, imate get i put, pošto je ovo, kažem, na neki način put. Imate isti URL, znači, ako ja samo dođem iz brauzera na tu stranicu, ovu, ja ću vidjeti u stvari, recimo, tu sliku, samo to. Ili vidjet ću to korisnika i tako da, njegov nalog. Međutim, ukoliko ja na istu tu rutu, znači isti URL, šaljem, updateujem taj, da kažem, tu objekat što god da je, korisnik ili ne šta, onda se aktivira, znači, u kontroleru update metoda. I na kraju imam delete, znači kad na istu, znači ovo je recimo foto kroz 1 ili foto kroz, ne znam, korisnik se zove nekako, ako ja šaljem delete, znači postoji na neki način delete, onda, to je HTTP status, onda on aktivira metodu destroy i ovo je ruta photo.destroy. Ovo je isto jako bitno, pa sad ako ima pitanja, pitajte. Da. Znači ti kad kucaš terminal, znači imaš tamo create controller, znači enter, on ti napravi controller, piše controller was created, uđeš, znači, u tamo folder, znači gdje su kontroleri, to je app kroz HTTP kroz controller, on se nalazi taj file i to je to. On ti kreira, znači, te metode u kontroleru, bez template. Znači ove forme treba da... Naravno, znači ovo ti kontroler samo nema veze sa templateom. Zato što ti, naprimjer, možeš za istu metodu, ti možda napraviš, naprimjer, svoju metodu gdje imaš samo update, recimo, celog korisnika, a možda napraviš i samo jednu posebnu, recimo, metodu gdje ćeš da updateuješ samo njegov status. Naprimjer, change status. To je, da ti možeš, znači, kad vi napravite ovaj kontroler, vi možete da dodate nove metode, znači, kao što je update status ili, ne znam, delete user ili tako dalje. Pošto ovaj delete user imamo ovdje, ali možda, na primjer, ako je neko subscribe-ovan, prijavljen za nešto i sad je mu istekla neka članarina ili što god, znači vi možete imati posebnu metodu gdje stavlja recimo nulu da je on više nije subscribe-ovan, a samim tim negdje tamo iza postoji onaj middleware što smo vidjeli, znači da izvuče samo subscribe-ovane i on neće više biti subscribe-ovan i tako dalje. Znači sve te forme, to se sve ručno pravi. Ali ako postoji, mislim, možda kupiš na, ne znam, Team Forestu neki HTML kod, pa da ti to malo olakša ako... Ne, mislim, pretpostavka je i logično da se ručno pravi. Ručno, sve se pravi. Samo izvinjam se, u četvorci je Jeffrey V, ako ne grešim, odradio da kroz konzolu generiše kontroler, model, je li ima nešto u petici tako? Da, naravno, sve to postoji. Znači, vi sve pravite, možete, sistem, znači, generiše bukvalno sve. Vidite, kasnije tamo imamo events, jobs i tako dalje. Znači, objasnjam šta je to. Sve se to pravi i mnogo skraćuje, kažem,